Kalong ke kawapendiau Shibun, banlap Hasenrang Maurin, Hasnong Mountain, kawai niki jaka jungokai, kaba itenat, hapok ke Southwest Kasilis District, mentapat kakalalong penban kum kajaka bernyut, klem kajing tip kibor snong. Yakini kinyut, lalap deki kato kane kisamla, kibale jungokai, syakte kajaka, kibla syendur, bat pentip ba ahlor kane, leng baki social media. Maretip ikane, nakal yang umopor, ulayar syakte kajaka, balalap shisha, bagadon kajingwa nyut pathar, daki riu klempoi perkat, kabala penlong ya kajaka, ban isniu durno, bat ijli. Nakal yang usketri jong kasno moten, uba KF lengdo, ula premjur, halor kajing klem akor, jong tiki bru, kibawan ban berat sendon, daki jaklia, haka jaka jong okai. Bagi ya haki niki sngi ki breu kim sotu ya kador jong kajing kot minta ki penlong penban kum kajaka ban lek berat nyut. Te nakalian jong asnong ni tap da kajing snusi ban ki bukum ini ki ai. Bar kalong kadu kai ke bom so tenak. Te pat tang hagan ne kajaka reng yo jong tip ba kidon haki we ki jaka ki ba hapapo jong asnong jengi ba don ki breu ki ba ki rusim kabu ki ba wan the nyut hakapor ba ki breu la ki nong kim yu i se kala bende kapor men met mara ba pet kini ki nyut ki la bende na ki long yen apo snong bar ki don ru ki nyut ki ba nagayo mukron kicik baite nomor kata nakalian jong asnong ibu ya kejing mahamru ba nang ni sakmat lada jia bangilap iki bukum kini ki breu ki ba penjaklia ya kemi mariam da kabawan bread iki nyut kum ki plastik ki nyut ki bom ki bolong kejing penjaklia kemi mariam te nakalian kasnong ibu kejing mahamba adangilap min pensitom ki katkum ki anjong asnong te nata kadau ngabu ya kan kejing kentu mo kam tambah andangila depan perko ye kitu ki jaklia ki ba lawan te da mano te ngim kuasu kan bangin dang i bukum kitu te kumbang la omodo menne ba ladangi danglap te bat ngihap hiru ban wat dan don susu ke bukum kini te ngihap ban pensitom ki nakalian juga senong bat kumjurung ini ya tu wat ski bod yang kan distrik mo ki banirap yang ni